Gimana es krimnya? Mantap, Pak. Mantap. Mantap, bosku. Rasanya ajib banget. Es krim Bang Oleh, rasanya ajib banget. Lalah ya. Ya, kasihan. Ala Badut. Sendok. Sendok tuh. Tukang balon gimana tuh? Bang, balon berapaan, Bang? Apa lu ngeliatin benda gua mau? Yang 5.000 ya, 5.000. Ada, tak dulu dong. Lah, elah.